Kajalam kalia borok kawe kalau senior kandid hadin ke jingklat jong u member of parliament MP ke Lok Sabha Nasional Konstitusi Dr. Ricky AJ Sengkon hakane kemir sengi pale ha Dr. S Jordan Robert Hospital Jayau. Karkum ka khubor balaya lum Dr. Ricky ulale panyelekai football bat kiper Lok ha kam janmit sengi pale ha kamadan yelekai kabadon ha maulai mauyong kat badang yelekai football ulakelon kensan Ramadan. Marmar kumta kiper Lok kila mungkin no ya usya mauyong konstitusi health center CAC bat pengendrian no marmar ya usya Dr. S Jordan Robert Hospital Jayau. Wala ki doktor ke hospital kila persang bero kat bala Henry ha kapol prabeje supo arminit menit kila pembena ba doktor ki ula klat no nakane ke perthe habayo ya kene khubor ke bosne si kino yalam ba kledo jela kila pol lut kruj sa hospital ban snyolem kuntub ya o menteri rangba konrad ke sangma o sumbut menteri rangba o ba prestun tungsong kino yalam ba ki MLA baro jong ke parti BPP